Nambok. Apa? Mulai yuk. Rakit ya. Oleh nangkat. Kamu paknya. Baik kun ngambil orang ni. Ba, em ki babon manta ki kon sama la kalau kan trainer sembarang. Ki job ki ngop kun ni kon tai ki bakala len ba ki parlo para ga. Master. Te ya ki manta ngako ha. Ba ka pulih kadang deh jong ki ro kalau bit kalau biang. Telah kumno ka cing im kayat kayan ka akor ka jong ki ro. Akwa kendang ka cing snorit. Nadu ka keren nadu ka kanan. Nanta kajing alang parlok ru ndai thang bani alang parlok ba kini tiba lagi kun tiba khabar uspa alang nama alang tapi alang parlok thang ba kiru tenteng ki ko ai kane ka tai ru piyo kilek kumni kum tai ru kiyo baik gitu ki kumot ba ki alang bakla ba ki tengah ko ai ti bala kumno alang parlok ba ki para baya duk para gamulun kenang ba kita kuat kan kata tayro kinom yok kalat kamut bak kinom yok yaki mantaka banlek di kam syukor nama nasipen kan mau nadu di kor berdak senen di banlek kita nadu berdak di meja di yang ya duduk ini dan satu manta meja kiri duduk dan manta ngelak menong bangi lak kam yok malu malah kam tahu kawang kadi kayi dasem rungilanon eci ciri juntu rungilanon ndai banda slok law ndai basal sarong in ya akor bahan banda pensuk kalau baca kun sini kawai ka bakam dan kam kalong kane kalau lagi kata kalau ma ka arta jong khir kalau biang pakai wat not lah imam sumat imam re jongki min long ni pakai mate ya kai kasan jongki ka sini kenang ma kan sup tepek labat keluar ru wat di ibriu ba duk barang lir menai tambah ni kong HP ya kan sini pada longkun do kumno ro kecing tu kam dan jengher sampai laga mesin kan supa Master baik kita tambah ya ke bang tadi. Nampak dam. Tadi. dan laga filadon lele kapan pergi ni kong Master. nama bakane kajing ayat sekabari lele ketu kelam cemas lada ki lak man sem akan akan opor rumah ya tu ini apa yang ya besar lang lalu lari kalau Kita coba ngasuh atau tim tambah kekang kejang di badan kasuh jenjapa atau kejemput yang ada mungkin lalu kerang dong kita kejemput tak kekang kejang di badan. lele ya ki ya kata kakang lele di kamar bah di suatu kat ne ngalabu nam ta jong pe pet kayeng ru labu nandu ki kane kapung ru ngalapan cina kesam sia ru ngalabu sam siang ru ngalabu di kamar lada kita itu kakang lajang ru kalau ya lada kalat kapli lele lada kapli tentang lele nyo tambak di banyo lada dong yo ru lele nama ba kat kini kita kaki puta kini cinton marok ngalabu mapigi nong pait nong hiu Master lagi paman yang sendiri kita tinjau. Nanti kamu kena pilih ke anda kita langsung biang kita. Thì cái chứng lệ trong là cầm đây tầm ta trong là học lệ click cái bảo khơi nằm tay trong cái Tak biasa apa. Mas teman bang ayu sendiri kita. Kalau nampak dia kamu kena langsung teman bang ayu sendiri pilih ke kita coba ini baru. hôm nay lấy thì cả por por một cái là đấy Jadi sesuatu em đang cầm chụp yang saat di stage 5 poin stage katre entah pun sindru di siang marway nama pantip kalau kumno kaman kumno tentre nasyong teng nasyong marway dia. Tambah kiparok tengah wanyalan di tentang. kan lagi alam parlo kro lagi alam dak akor alam dak buram lelai baru beri hapran kan lagi parlo tangga pondai papan lek gini gitu kita long Masuk. Tapi and lek no asawan next week pada mau kan. Apa? Wah. Mau coba? biru macam suka
Mana kayak deh, tadi ada liput nak. Ani jayu taiwe. Beli wonder ini. Hai. Hai. Tapi bikin lek rumah di dompet sama aku sama aku bide. Belum ya? Ang kuwan perlo beno-beno. Ang kami pilay buat itu. Apa? Kenapa? Kali ko man sa kutin dong ah. Kalau bang aku ko lagi. Nah, saat itu kan sedikit ketemu juga ke dia tembak. Halo Kong, ya kan? Nih, di Rongkwai. Kong, di Rongkwai. Em hingan trek lah ya. Boleh, nong ke di Rongkwai. Boleh di Rongkwai, nong. Ini Rongkwai lagi. Ai, ini Rongkwai. Betul, betul. Kan tam hin hả? Em hingan belum lah ya. Đây thì một con ai biết nữa. Làm cái chết kan tam hin hả? Em sang ba lah biang tu. Ba học xem bằng sắp. Lang ang nang belum mga tidak napi. Yung anak Em ini. Pak jam sap tak dah. Asyik gitu. Ani Dapat lagi setri. Kau ni. Ni kan tengah. Jong ngadang lahi bangkit lah jong. Asik kau nak tengah mana? Em. Setri
Sampai ya. Sim gitu. Bisa sih kok. Ang tubaw. Kok bang titin. Kenapa bisa kabang itu? Kamu. Malay ka. Nggak po ini. Nggak po yun. Ako yang dipigil eh. Basta, sa tempat boleh sebut mah. Tapi lagi pas salam saya, no? Dia yang paling forum ka. Sampai Pak Hadid. Tak siya kita.